Play P baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Daka rally pensngotu ke office DMNHO ya ka jing koridor ka dawai polio. Kentu ka KSU ya ka sorkar pan shimti mardor ya ka Max Weldon Estate hari lebong. Yo jing bam taimet lai pun riungut kinong pang TB na than bernihat. Ban pelat patba uba apol ya kaan pokso hakaktin kasi. Tematay niya pai saki kubor ki bakamnya. Kenang bagi patba kin tip syai syapang kajing koridor kajing im ki kelung kena kabalat na kajing pang polio kajing pang jamshiing ki kiti kejat bat kamet kapat syirta jing im ka office district medical and health officer jang ka Ribhoy district kalapan bena patba ban penlong ya kajing ai dawai polio hakeleng kisnong jang ka Ribhoy district hakasau san ban riu tarik uleber hajar pusau. Ka office DMNHO kalapan long deka rali patba haka arpu khandai tarik rempang ban penpriang ya ka kubor halor ka jingtmu ban ai dawai polio ya ki kena hakeleng kisnong hakite ki laisngi balapan bena. Ha kani karali lawan syembenta deki kena school ka Oasis Secondary School bat yat patba nadu nasyong paham sim terter syadu office DMNHO nongpo. Kajing pang polio kalong ka batri bat syirkai hadu kata kamtam yaki kelung kena bat ka penlong yaki bandeko bat kedor kamet kapat syirta jing im. Kumta lakarpa deki kemi ki kapa ban tur syakmat ban wanra iki kun ret jongki syakani kajaka ai dawai baki doktor bat kinong tray sorkar na ka office DMNHO kin wan syashnong jongki ban pendi yakani ka dawai hakite kisngi balak kadau haneng. Kikimi ki pakim day ban arta tin ne tin yakani ka kamba bhana ka benta ki kun ki kti jongki. Baro ki kelung kena ki bahapo sansnam karta ki day ban yo yaki dawai yada na ka jingpang polio. Kakong G. Warjri District Health Education Office Ribhoy kalayat ho hakinong thok kubor baka office DMNHO kalapan kre bat penbianglut yaki jingdon kam ban penlong yaka program ai jingyada persya yaka jingpang polio kabajob hakane ke district. Baro ki kena abat ki kelung ki bahapo sansnam karta ki don kam ban yo yakani ka dawai yada kenang ban penlong yaka Ribhoy district kaba khoj basuba bat baro ki kena kelung ki balat na kajing pang polio. Kalayat ho hakasau tarik leber kandon kajing ai dawai polio haki jaka sumar patba habaro ka district bat hakasan tarik ban riu tarik leber pan kinong tray katanat kakot kakya kin rung shaman laki tliu ying briu ban let ai dawai polio yaki kelung ki bampat yo yakani ka dawai. Give to polio drop. Let's make India polio free. Let's make India polio free. Let's make India polio free. Give to polio drop. Give to polio drop. Let's make India polio drop. Let's make India polio free. Give to polio drop. Let's make India polio free. Let's make India polio free. Give to polio drop. Give polio drop. Give to polio drop. Let's make India polio free. Give to polio drop. Let's make India polio free. Give to louder. Let's make India polio free. Let's make India polio free. Let's make India polio free. Give to polio drop. Let's make India polio free. Give to polio drop. India polio free. Program jangka polio kadai kaba sedang naduk ka South Tarik adu Riu Tarik South Tarik kadai kasni ba insyam hako kabut bangin wanra ya kiniki kilong ko hako sansnem bangin aya kanika dawai polio drop na benta ki kulong hako sansnem kabanyada na kajimpang polio kadai kajimpang kaba
ang puno ka bala ban kata ya ka bormet jong khalung baki la ban long tuko ne long abnormal no kuntu te tang nada kini pa ki wan ra ya ki khalung ki ba hapo sanstem ya ki khalung jong ki ban ay ya kane ka dawai polio te kala ban nyarap ya ki khalung man nyada ken ban ya kata ka jingpang te ikarpat yakin nong shnong ki pat ba dia phiru kun ki student ba phin sinong pha ban ai ka khubor ban le ra lam ya kan bor shaki man para jong ki me ipa nang ba kin yo ban wan ra yaki man para jong ki ne yaki khon jong ki ba kin man ra ka tu ka si ka sau tarik jong man ta ubnai ka ban dei da si manding sedang akin yo ba kin yo ban wan ai ya kan ka polio Tah, ready. Ngadei ikong Wajri, District Health Education Officer, Ribhoi District. Ngidei na po Health Department, Office Jong di Manager, Ribhoi. Di mentah singi la penlong yang ni rally, halor kani ban ai uni u polio drops, kaban selang na do ka South Tarik, hado ka Handro Tarik. South Tarik kinlet kindon haki boots ki bapher. But san ban beri tarik kin wan chiki yen kin let chiki yen chiki beri kin ki nong tre jini ki nong tre ke tena ka kya kin let chiki yen chiki beri wan pet ki na ki ba ban ai polio drops ki ban ado badang kha ado san sinem karta kata hapo ka san sinem karta namar kumpang item ba yau niu knyang polio mundan kam mla ban penkot ada kiyo akin ke jingpang polio mla ban penkot tingi dan kamban ai di kini ki vaccines ni kini ki polio drops khnang banyada na kini ki jimpang polio tingi ke pa ki kimi ki pa kham tam ki ki badan ki khulung ki ba po san snem karta bikin wan ya lam ki khulung shaki tu ki polio boots ki bang labo ha ki banta ki ba pher hajan ki area jumpi hajan ki shnong jumpi ba phinya ai ki polio drops ki khun jumpi khnang bigin long ki khun ki ba shat ba khlan hadin habor ba Kaseng ki samla puli, Khasi Students Union KSU Laban Circle haka jingalam jung samla Ruben Najar, President, kila lej ban shna ying haka jaka sorkar, bala jutip kerteng kum ka Max Welton Estate, kabadon hari lebong Laban, namar layo bayakani ka jaka lawan syong wansa bean daki breu ki ban nabar jela. Ka KSU kala kentu ya ka sorkar ban shimtino mardor ya kani ka jaka, Henry labu teng ban weng yakini ki breu ki basyong basa hakani ka jaka. Haka janmiet arpa kandai terik rumpang ka Deputy Commissioner East Khasi Hills Kong Rosetta Mary Kurba kala khot yakren yakinong yalam jong ka KSU. Hadian bami na kamera trekam jong ka DC. U President jong ka KSU Laban Circle uba Ruben Najar uloong ba ka jingakren bar ka DC kalong ka basaiso namar na kaliang ka DC kala kular ban tho shaki bor jong ka municipal ban pensange no yaki breu ki ba ri bat ka jing pentu jabo shakiwa Henry hakabaya day bat ka jing dawa ban kendang yaki breu ki basa bean ka DC kala pentip bakatay ka jaka kadon haka mukot duma hayeng ka syari kumta ka syem shitom ru ban weng yaki na kaliang ka KSU ru kalong kabay ban weng jendat yaki kinoy alam ka sengpat kila ay jingmut ban pentrekam daki kendon joka Land Transfer Act ban weng yakini ki bre ki basyong bean hakani ka jaka kila ong ru balada ka sorkar kandang yai penslam halor kani ka kam ka KSU kan tei daki yeng ban ay jaka syong yaki trash nong bansa hangte kadang pending litigation cases kita dalam itu hendak sungguhun kata cuba tang berkadon kata pending cases diberi henti pat kita nggak pun bahas no nak apa sama apa the hot isu baka pending litigation kata cases kimla pun kot menta kancan kandon prosedur hendak ni ko ke ibni dawa pat kalau di bentuk loy itu bak idon kilan position act bak di ban government agency commission ban chim itu kacaka ke kajim Islam nak kalian sorkar kabuji ihi sorkar bak kitiki bak jelas bahasa anti kita buhai senong nak apa sakapor ke abadi bital benta ni kumpusan ni arai ba kat baka sorkar kadang Islam ni ru ikiyeng mintai bet bak ni pun bagi pat kasi kumala akran ne hab ketika jaka don la sponsor ne la penyerap ini di kini
religious group tu ban pencingan ki ban penbun buat ini ku musang kita bakadon ke iku mata bat niru baki kila bande niru ni le kata hi ba kad Islam sortar ban rai ban demi ini nak kalian niru dan krishna baki kabar keslong no ba nak kalian jong deputy commissioner la ai assurance ni ba aku badi baki tu di ba rimasi kumba ngala batai na posport bakati ka di ko municipal wala ka municipal board kala pa ka show post no kasiki and hadu inta kam shim la don kono action te kan nakaliang di commissioner la ai assurance ba ya ka banikong mata ki impa sipo ka sula municipal board bakin pa ban pinsangi anu mardor ikiti ki ba reaching di hapo municipal area bar kunjur ki puntu ki jago siapo kawa ki ba ya ka jago iki ba kunjur ka ndo baka mariam berkawai dia kata kadi ke ba siswa nak ni ke jengkeran jadi harus kita beri buka election indangnya page bagi indangnya keren saka serta kumnu bagi di ban iki nomor ba adu minta kum bagi studi kamdon kum ko report nak kalian jom ke office of distribution nak ko ka revenue department tu bakin tip kat nomor bahasa ante manu ba aja ka kumenta nak kalian ka sunung nilai ibat tunjuk ai kalau MC dan itu ende ka uwi pa bi ibat itu di bahasa ante kio ka epek manu ba yarap ki banyu epek kumnu kio ka epek klan kadar kosong sedikit kata padi ka wi ka dak tuli bah kini sini ibu ko ka initiation ban tuli ba kumnu kio epek ti di bahasa ante ba isi di ibat kio epek ki limba kinu ki true fraudulent means in no tingir nakalian keseng indawa ban cancel ya ka efek itu ngo ba nakalian ke sarkar kam dan itu habaka sarkar kam ti kamnu kilaban ong baki kilaban protect ya sila syaski wan ubri na kejala ubri mo punya ubri terus mun saate si ka security jongka jongki no sosno hante manuban ke ban ba la dan kan jinja sosno nangi sikuman kumbang nilai snai kayang tasi hari itu yang di stang yang kat berang Islam mantoyo manunai nyale dan nang bung su nang ba in ailat itu para kasih kecui dikila ban itu baduan nak long ke bakam guna dikila ban chong te ba ki ni ki bar jala kelam siu di pobus dan kisah te ka lat ki ofri ko ki ofri ini man berang hapsiu ki bai bai hapsiu ki kamnong ka iki ka kalong ka iki banuk siliang ba ka ba ni kun kaseng imla ban todo ni ki iki jaka kala he kumba khandai don ki plot itu ba ki claim ki parties ki claim don ki berusimet ki bai claim jaka hari om boro khandai ka ka institut kalan position baka serta da sim ka jaka tadi new ka tam i baka ko ban sim ka jaka ba aku tu cakap don kini ki beri ba sabla manu ba island ki bansa itu de ki try ki barem ne ka sokar minta manu kundan jikte tingi ong ba ka nakaliang da ka joko deputy commissioner ne ka nakaliang ka board district kintip kita manu ban song ne bonu bonsa de hei pat kata ka influx mechanism kumnu CM na ka pos ka po ulaban ong ba bakasi kanung kata ini nomor we are protected by sexually aba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jaka joko sarkar kam tip manu kita bahasa genuine manu kita bangsa genuine te kunu kila ban statement bakasi kanung na ban efek kini ki boro ka jingile ka jingile shikmat indang punjur kidon kisinja baka sengkan dan isyam kini kising kebanuan buat ingin sat pentep yaki lapor kubur yaki kambing election semua Ko Office District Tuberculosis Officer Ribhoi District lengbaka program Rat Dingkong yaka jingpang TB Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan haka arpu khandai tarik urempang kalasami ki jingbam teimet chekinong pang TB ki badang sha sumar bat badang di dawai ban kot ban khia nakane ka jingpang yakini ki jingbam teimet lapan biang bat Beijing lut daki riu shimet bat karkhana ki bala tingkhun adopted yaki nong pang bat penbiang yaki jindon kam jongki hakapor baki dang sha sumar hadu bakinda kot dakhia pura
Kirang ba bat ki karkhana ki balat tingkhon ya kinong pang TB ki kentup ya uba Sostinus Sotun MLA Jirang ka Siam Forest Sanctuary Private Limited ka Maithan Alloy Private Limited bat ka Pioneer Carbide Private Limited. Ya ka jingalang sam jingbam shikinong pang TB la penlong ha phalau jong ka Public Health Center Bernihat kumban shupen kenmau ya ka Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan program la pli pat ba da ka President jong ka ri India Drupadi Murmu ha ka khandai tarik unailar arhajar arpuar. Kadai ka thong ban penyo jeng rap na ka banta ki ba pang TB bat ha ka ju kapor ban pen seluruh ya baro kinong song snong jong ka ri India na du kinong mikmat ki officer ki kunuhun seng trimon ngobha ba pher ki riu shimet bakin pai khmat ban ya rap sha ki tu ki ba yo ya ka ni ka jing pang TB ban kersha ne ki da ka ba pen biang ya ki jing bam ki ba te ya ka met nutritional food ya kinong pang TB. Ban pentrai kam ya ka ni ka program ka Office District Tuberculosis Ribhoi kala shim khia hadu kata-kata ban yarap na kabanta kini ki lai pun riungut kinong pang TB ban yo ya ki bam kisa ki batay met lengba ka jingno senyang lai tili ki company shimet bat UMLA ka jirang. Uba Sostinus Sotun ulapan bena ba undang beteng ban tingkhun ya ki shipongut kinong pang TB da ka ba a ya usenyang henriu po hajar tengka na kabanta henriu benai. Yakini ki jingbam taimet na kabanta lai pun ringut kinong pang TB lasam da uba Sostinus Sotun ha ka jinga dan lang ka DMNHO nongpo Dr. TS Momen, Dr. E Kalwing District Tuberculosis Officer Ribhoi District, Dr. P Marak Medical Officer Bernihat PHC, ki manager jang ki lai tili ki private company ki balat tingkhun ni kinong pang bat ki samla puli Bachelor of Social Works BSW jang ka Women's College Shillong. Honorable Prime Minister ya ka jingtmu ha ka bidai bat komno ban rat dingkhong ha ka bidai bat ke jingpang TB ka ba borok-borok ngitip ka ba ki longyeng kila ya kendu ya ki jinge ki babun ding soban penpau ya ka jing sungu ya ki sarkar nadu ka central nadu ka state government lingba ke health department ka ba kila shim ya kene ka sinjam akaba kilai le shitom kilai tre shitom na doi doctor ki nurse ki staff baro jong ka health department kilai le shitom kun mo ban pencil thu iki pajba iki patients ba ki patients kim dai ban tieng baro ki patients ki badon ya kene ke jing shitom kim dai ban tieng namar kane ke jing shitom kade ke jing shitom ka bala ban penkoj kum bala batai dai Dr. Momen DMNHO ba kino ke bayo ya kene ke jing stom pidon kam testa agar kom di dawai ke jongpi nangta pidon kam ban bam ya ki jing bam ki batai kela ban atshu ya kita ki nutrients ke ban la ban yele ya kene ka jing stom tenga so ban a ya ki jingero ya baro ki factories lain keno ki individuals ki balaya don mentalang bat ke health department naga menta kumno ban contribute hakabidai bat ki nutrition lain ki bam ki balala ban adopt ya kini ki patients ya ki lingba ke jing ki contribution ke jongki ban a ya ki jing bam ki batai naga menta kini ki patients ki ba don ya kini ka jing stom tena kaliang jonga kum u nong mi khmat ngasngo kumbang ilaya keren kumbang ilaya ya nadu kipor ki bamenswa bat i Dr. Kalwing ilai kendu ringkat bat ki baro ki doktor ki bedon lang khang meeting kat kum ka jing kerpat kat kum ka jing persngau lang na kaliang jungki tena kaliang junga kumunong mikmat ngilai persangi haka mencem senam bat mentaru ngabu hi ka jing kular hakmat jungpi ba nyinsa adopt biang bat ngan sai biang san rupo ja nak mentau nu nak menta kenika samoi ka bamapi penpenya nak menta pin distribute ya kenika patients kiba don ya kenika jing stom te ngan sa handover hai Dr. Pritam la dengan mikedu la direct hapi tenga penpau ya kataka jing trailang ringkat bat pi namar ngikwa ba ke jing thmu ke thong ka ba sarkar ka don ling ba ka health department nak menta Menteri Ketenat Social Welfare ba Polindo haka arpu khandai tarik rempang arhajar arpu saw ula pelat pat ba ha Pinewood Hotel ya ka an ya dai ki khna na ki kam bat bor ban penjot ya ka long renyeng Protection of Children from Sexual Offences
pokso balapan kela hakaktien kasi nakaktien pareng hakajinga don lang ka menteri katanat law kong Amprin Lengdo ka director social welfare kong CD Lengwa ka chairperson Meghalaya Commission for Protection of Child Rights kong Yamon lang CM bat ki officer nakatanat pulit ki kimiki kpa ki kena skul bat ki riurang ba. Haba ay jingkran hakani kasngi uba pol ulaong baka sorkar berkatanat social welfare kila shim ya kalat kalenti babhatam ban pensngo thu upad ba ya ka jingkor dor jong ka an pokso hakaktien kasi knang ba ki pal ba kin sngo thu bat tip khambha ya kani ka an ba kongsan hakani ka juk menta kani ka an ka ay ka jingya da bas kem ki khna bat ki samla lut na ki kam runar jong ki rius ni ki ba thombor ya ka long renyeng jong ki kenthei khna ki badang hapo khat pras nam karta light of hope from all our guests and dignitaries. No, we will pass it. Sarah? You can take from All the students can go. So, can I just say one word? Okay? The children are our hope and our future. And we as adults are so grateful, in fact, and so pleased to hand this in a symbolic gesture that whatever we can do as protectors and, as people who nurture and look after our kids, we hand it over to you so that you can take the world and make it a better place. So you would like to say something on that? Yeah. We live in a hope of deliverance from the darkness that surrounds us. So children, can you come one by one? You can take. Thank you very much, sir. When on the dais, I look to my left and to my right, and I'm surrounded by members of the other gender. And that also would include a large majority of you of the dais. And I was wondering to myself as to why you are called the fair sex. Would that by implication also mean that we are the unfair? I think to undo that, we have come together for the cause of humanity and to celebrate childhood. One may look forward to days of one's youth and old age, but the golden era of one's life is one's childhood. And I'm sure that would resonate with almost all of you. However, not all of us have had that share of joy, happiness, and mirth in life, which is why it's so pertinent that as lawmakers and as stakeholders in various fields of life, we come together to combat this evil, this heinous crime of sexual offenses against children and women. It's a landmark day because for the first time after the introduction of the Khasi alphabet way back in 1841, meaning about 80 years ago, today we have this relevant law, 10 years old, POCSO in the Khasi script. It's so very important because just last month I had a casual encounter, a conversation with a friend from one of the villages. And when I spoke about this deadly virus of attacks and assaults on children, he made a very
strange remark, something that woke up my sense as a lawmaker when he said that if you talk about POCSO and child marriage, in our village, if anybody has to be arrested, more than 70% of our men folk would be in jail, for all of them have married children. I think it's something all of us will not be comfortable with, but then we have to face the truth, because only when we face the truth shall set us free. And when we are free, then only we can act, and act proactively. I would like that the candles that we lit will not just be symbolic. Let those candles be lit in the heart of each one of us, so that right from lawmakers to the translators to every diverse section, to parents, to faith leaders, let the light of the candle be lit in each one of them, so that they take it upon themselves that it is their responsibility as well to ensure the safety, the security, and the guarantee of a happy childhood to all children across Meghalaya. You can say Ba'i, you can say Kurung, you can say anything. But then I also realized that subconsciously he would have called her my old woman, because he would have met her at the age of 14, married her at the age of 15, and by 30 she's already an old woman. These are societal challenges that we should confront head on, and do it with a sense of mission and purpose. Our department has introduced the Early Childhood Mission, and the most important word is mission. We are here on a mission of change and transformation. When the missionaries first landed at Soara on the 21st of June 1841, Thomas Jones and his wife came on a mission. From distant seas of Wales, crossing and navigating several lands and oceans to reach Soara. They stuck on until they got the Khasi alphabet introduced to us in the way that we know them today, and which today has been, through the painstaking efforts of these translators, is now available in Khasi language. My congratulations to the team of Com Streamnet, Sarah, my batchmate at the university, and others. Well done. You have proved that however difficult it is to translate a tribal language into legalese, it was a difficult, Herculean task, but certainly not impossible. I go back to the spirit of the mission of Reverend Thomas Jones, landing in a place he was not familiar with, speaking to people whose language he didn't understand, not knowing where his meals would come from, and they stopped him. And I said the same thing to a young boy who turned up at my office 3 months ago to say, "Sir, please help me with my transfer." I asked him, "Where do you want to be transferred to?" He said, "Shillong." "Where is your present place of posting?" "Soara." Then I told him a long story about Thomas Jones, and now he's stuck on Soara. Kinoyalam juga Joint Action Committee JAC kabak kentup ikiseng Bhalang, RBY DSO, RBYF, HYC, Hito bat AMKA na them Ribhoy, kila pentip marmar show Deputy Commissioner bat Superintendent of Police Ribhoy District haka arpo kendai tarik Rempang,
Halor ka jing berngem jong ki katu kat ningut ki riu buat nyam na shiliang kaput Assam ban wengno ya ka durmot jong ujisu ka badon ha Sacred Heart Secondary School Marman bat haki wei ki school bapen ya ta ki mission. Habakran sikilat pathai khubor kinong yalam jong ka JAC ki ba kentup ya uba Diran Kleng President Senjuk Kirang Bashnong Marman area uba Bestokan Timung Secretary ke All Meghalaya Karbi Association AMKA kila batai kat kum ka jinget hu ki kimiki kpa jeng ki kena school Sacred Heart Secondary School Marman bakaladon ka jingelang sop jeng ka we ka kenhon ka balatip kum ka Karbi Traditional Faith Association ka balalong ha ka alpusan tarik urempang ha ka jaka kaput ka Assam nakani ka jingelang lami ru ka jing berngem ya kani ka school mission bakade ban wengno yaki durmot jong Jisu Statue of Jesus na kani ka school lam kumta ka kunhun jong ki kan salit ban penpra ya baro ki durmot Jisu ngaru kumaway hinong yalam gibaritam bat ngabat kumu senjuk ram asyong Sharman ti ngiwan ha kani ka por layak ban kendo USP nadu menen ngalay kendo ban mentar siru layak ban kendo EDC badan borom bat kum jiru DSP te ngilayo ban submit ya ke balaja nang kajingwan jungi kalong kajingwan jungi mentak si kalong bangin wanra kajing sungsai te kuman syuatu lengkot habede bat kening jinjia kadon kata ya simlai ka baladap kadon ka wei ka jingyalang ka ba kerteng ka ba shot ka ba mela ban khot lengkot ka dei ka ketifa lani Karbi Traditional Faith Association kata ka jingalang lani kata ka meeting di penlong ha Shiliang Assam kabaran ha border Assam Meghalaya Assam te ha ka bidai bat ka ka meeting le sengi kinong shnong jong ka area hi barok ngim tip ngimbana ai te kalong ka ba song longo kalong ma ha ka si nongkong kala dai ka si ka ba ki kimi pa ki haban sanran ya lagi kon ti kita ki kon jung ki don ki kimi pa ki bawan bu school ha secondary school Marmai ti kai ka ba penlongo kalong ba kat kum ngi thu jung I sister thu yang ba kadon kajing ya keren ha kata ka simplai baladap bahkan ba ki betha kadon ka rai jung ki ba kin sa weng no ka statue jong ka school ka badai ka kadur jong Jisu habadai bar kade ngaru ngalai jimot ji ba pindai ban kuslai hadin kata ha next day pan ngai ha new ha ka apo assembly bagi akran te kane ka penlongo yang nambar pengamtip ha kano dor kala purstat ha bedi bar kene te kumen syutu ifi kniat ha bedi bat ka poster kata te hadu bentang 4 UI bat ngi ha gini gi WhatsApp pagi ki apni hanrei daga dur khmat lane ka bang UI te ngimpat UI ka ngala persyang man keli ya kini gino yalam di badan Shiliang Assam ru le sahdu kan o jinsya kata tengam te hanrei ka verbally kalong ba katum yitu sister kalong ba hadin RC laisi kinsa ai ke jing tho na kaliang kata ka association ne kata ngam datib ha andrai yong lada kim weng kamut kinwan da kata kinhun bakin kinweng no ya kata tissue jung Jisu kadu Jisu ma habedi bat kane ngiru inat bijing songkya kumbang aladap keren kadi kesin kamanongkong le sa po Meghalaya kabapan jujia menno di kajing wan jungi kajing ya kwa jungi ban ya kendo ya DC badan Muhammad kumdu DSP kalong ba Kinong yalam seng New Tribute Council HYC West Khasi Hills District hakajing yalam jong usamla lumlang kharsim le President bat samla Dister Borlin Wanyang haka alpu khandai tarik urempang kilaya kendo ya DC West Khasi Hills District ban kentu bat penlong no ya ki examen bat interview tungkam haki tenat baper ki badon haka ni ke district lengba ke district selection committee ke ba penyat da ke office jong u
Kini kinoyalam kila kedo nuksa ya ka jingle jongka DSC Eastern West Khasi Hills. Kabalaya chaprang ban penbena ya ki kam ki balat ban khot ki samla ban thep kerteng ya lade ha kita ki kam. Kini kinoyalam ke HYC kila pen kenmau ya ka jingkular menteri rangba ka yeng dorbar tauan. Bala pen kubor ha ki DC ban jet nong tre lengba ki DSC. National jongka West Kecil District bisa berat hadin ka ba Yoi lengba kilat patai kubur nak liang jongka office jong DC jongka Eastern West Kecil District lengba ke DSC kila sedang banyak cacai namta ban ai amtas namta ki kam apo jongka DSC jongka Eastern West Kecil District tikumta nak liang jengi kumbang yu iru nak liang jong kontrak kisang ma ula depong ha ko jongka dobar ha assembly ba nak liang jong ka Nagalian jong uang bagi sarkar kala ailat ya kini ki deputy commissioner ki bagi chairman juga DSC bakin penyak syakmat nok namta ka kam kerkom tungkam tungjam hapo di district nomor kilo de biya kam jam mundat kam su ban lej banda lej ajing tho haka personal department ti nagalian jongi ngiwan ken disim tagasngi ba nagalian jongi kerpat ba hadin dilap bej ini kam postar bakin ya chaprang namta kini kam ti nagalian jongi sungu yu sar DC ba ila kularangi ba mentas nam ensa le no ya no syakmat namta ka DSC exam bakin ya chapran namta kijing dot kam namta bantung ya ki kam ba per lembak DSC baru di department hapo jangka West Kecil District ti nagalian jongi ngila yakran bah nagalian jong iru nilai discuss bah kade bandan ru ka bahak nam taki niki baduna dekat met nolor ka bah kumbang ilu I ka Eastern West Kecil District 40% nam ta khasi jantia nam ta 40% nam ta ki unreceived te hendrai mentang ile kren beri ba nagalian jong iru ong bakat kumga rusta system ba insa pendet takadur ba kade bandan nolor kadan ka 40% nam ta khasi jantia te kade bandan ru nam ta ki unreceived but nolor kata 100% unreceived but 100% ru kiwe but kumju ru ni lekat balak ban pendrungi ki disabil hakani ka thup nang ba nomor ilu iru ni nam ta jing dot kam ki jongki tinak liang jengi nges kam ban liang saya disiru kembali kelar ni pamantas nam kade bandan ke DSC habarok ki ya barok ki pus ki bala japo jang West Kecil District di pandang di per mentang nang tinang lum mandia cepat ta kini kam ngej ba nak liang jengi ru nang ye budin ya kini nomor ngikwa ba ka kam tung jam hapo jang West Kecil kan ya sekarang berkumjurung ilapan kan mau ya DC ba ka jengkwa jengi HYC kembali kenduk penai baladap bagi jengkwa jengi ba ka DSC gede walong ko khoj ko subah nang ba ke isamlawat kam kin long ko basangan bagi jengwat kam tam bagi jeng krekot jeng krek nam bagi exam tingej bandal yang disiru kelar ba unsur kia kum nilai keren penai baladap ba unsur School Presbyterian Secondary School kabadon hakasnong Lightdom Eastern West Khasi Hills mentakasngi kalayo ya ka yeng school kabat thamai kabala bay jinglut lengba ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalakot sanpusan lak tengka. Yakane ka yeng school la pledo sembut menteri rangba pa Preston Tensong kumukongsan haka jingalang kabala penlong haplau kane ka school. Hakane ka sngi ple la senran da UCM ka KHEDC ba penyat sing CM kumusembut kongsan UMDC jangka Mairang Nongklau constituency ba Batskem Rentatiang Deputy Commissioner ba Gideon Karmau Plang uba Samlin Malnyang ba HM Shangpliang principal ka school kinong hikai ki khna school lembat ki pat ba nakani ka snong haka jingkran kumukongsan uba Preston Tensong ulayathu da ka baong haka mang pisa ka badang shudepshen ka sarkar Meghalaya kalamang lai hajar klur tengka nagabanta ban penroy bat kentiu shaprang ya ka pule puthi haka jilla baro ka wei haus nam 8,000 arpusaw hadu arpusan Ulaya thuru baka sarkar Meghalaya ka thumu bantay ki school berki khna kinshong kinsa residential school habaro ki block development jong ka jilla ya kita ki school an kentiu shadu ki kerdan college karba nang ya ki por ki samoy Ulaong ru baka ni ka sarkar na du usnam 8,000 khatpra kalabu eka thong ban penbyang ya ki LP UP secondary school barban yarap kerpang ya ki school haki jinglut jingsep lengba ki gran kenang ban kentiu ya ki jingnang jingtip nadu sor shadu nong kendong
ia kaplan jongi bat ia kikam ki baga sorkar kalale batlu ha uni usne mubanwan ubangi bot banle ha kabaidei bat kapuli kaputi ngakwa banyak tu ia pi bahaka ni ka budget ka begin tang sudah pas na kabenta usnen arhajar arpusau arpusan ka budget ka bahetam na ki department koro kadeka education bagkapoy kumbalay hajar plur kabangibo bangin pelut nadu u April ar hajar ar pusaw hadu u March ar hajar ar pusaw bat kabangiya perkat na kaliang ke sorkar na kaliang ka kabinet kalong kabangi angut kalong banyo i bakaway kasno kaway ka block headquarter bakim don ya ki residential school ke banpoy hadu ka college kata kadika jing plan bak jing amnut jong ina ka sorkar batru bakitu ki jaka ki bahap lagi bakamlong sentar kum kadika laido pidon kam kum lapen pau mene de kinong yalam bandon ru ka higher secondary kenang ba pinlong kata ka feeding school na kabentaki college anda ngilanang kentiu susu na kaway kasnem siya kaway kasnem kata kada kijing anu jungi metangla persyang nengkonge ngiya persyang ya ki school sorkar bat ya ki deficit school ngadya tu ya pi mensua kanu kayeng ha kisnong kitaw kejungi kabajot tam day kayeng school sorkar kadiyong na try kata pinya menjur kinong kitkam snong kinong kitkam taw din rey haka jingyalam jung ukonrat sanma haka di ka sorkar kabang ngingi yalam nadu arjar katra ngilebu target bangin penbit penbiang yakini ki school sorkar barok ki bangi ong ki LP school nanta ki UP school ki secondary school bat kumta teter kata kadai kabang ngilale tamban ong banle season le hakaway kasnem kamot ngimlakannya ki babun ba ki school hako kejela kajungi nanta bentani perkatru balakum lukumlu kasenjuk kirang ba snong jong ki khatway tili ki snong joga thain maukaton West Khasi Hills district rengkat kajinga trerang u kontraktor kila shem ya karai ban khang ya baro ki kali na jingking mau katon kabapan yeso ya kasurok nong kasen kenro nadu kalai tarik uleber hadu khat nyau tarik uleber badang maramot yaka ki borsh nong ki athu bakani ka jingking kala tlor barkabu jingma ya ki kali ban ya lengba jongka tar hadu banda deblut ki kam ban maramot yaka Kinoyalam kaseng Kongres Hatham Ribhoy District Congress Committee RBDCC haka arpu khandai tarik urempang kalapan long kajingalang nagabanta kinong kitkam haka pelau yeng jo Dr. Celestine Lingdo MLA umsning ha satsning kajing thmu jong kani kajingalang kalong ban penkre nagabanta ka election MP Lok Sabha kaban Salongshen hakani kajingalang ladon lang ukertong kaseng Kongres ba Vincent H. Pala uba Ronnie V. Lingdo, President ka RBDCC,
ba Charles Marngar, UMLA Umsning Dr. Celestine Lingdo, UMLA ke Noston ba Gabriel Walang, bat bon ngot kirang ba bat kinong yalam jong kaseng na kisnong jong kani ke distrik. Hakani ke jing yalang kinong kran kila pensya ye kinong rim trekam jong kaseng kongres. Kiba kalabu hakmat ban yakun ye ke election bat ban poi syakathong jingjob na Shillong Parliamentary Constituency. Kila menjur dakaway kasur baka seng kongres kadai kaseng kaba imsngi nagabenta baro kipad ba kari India kamtam yaki baduk barangli bat yaki ritpa kiba priang haki saudong saukun jong kanikari bahe berbayar. Amla ban len baka kongres kalano senyang ban penklan bat bante song ya kari India baro kaway. Laken tu ya baro kidekot bat kinong kitkam ban tur syakipad ba dakaway kasur kaway kabor bat dakaway ka jinget teli melon kenang ban poi syakathong jingjob. Kidon ki issues ki babon. Kidon ki jingkeli ki babon. Kumbo ang iba mene. Ka CAA. Ka UCC. Ka FCRA. Kibil ka bagi pas hadalhi kilong persya. Ya kamon ka jongi. Kibil bagi pas hadalhi kilong persya. Ya kariti ka dustur ka jongi. Kilong persya ya ka kom in jongi kilong persya. Jingsisya ka kes ka dangyat ki challenge pat kilong persya ya ka constitution so ka hok jongi. Kasi ka ba la protes kaling bila pas na po parlimen. Rehado mentah sansnem kimno ban pendon kam. Swa election mentah yang gila notify ban implement no eka no do Julai. Sementara kini ke CA mencuai ke CAB Citizens Amendment Bill ka bill anda kila pas apa parlimen kipa cho presiden ke India dalam dep presiden ke India ban asen le di approve ki notify kalau long ain kalau along no the Citizens Amendment Act ngot ke bill ke kala act kata kan ke CA ban ke CAB kata ke cungkan ke ki daw bani persya ya ke CA kamen hi ki daw kam tammi ne Meghalaya ke Bangladesh ke don hejam Myanmar ke don hejam kinong song napok Nepal napok Myanmar napok Bangladesh napok Pakistan ban ikoi kiri kibasyam ke jenja kila banwan se India tehangge hangi kebatrade menta kolong ba kino Christians lene ki Hindus kibadan napok Bangladesh dari kiwan napok Meghalaya kumno ngila banbe iki kaan kala don kecita iki ngidon kumba kasih janji abat karo life sunlock population telo dawan nang te kanu kan change gerukam im jongi beriti kedustur jongi ke culture jongi kan change ni kita kiripai kebadon ke jingi dah apa per bang ke unik hak culture ke jongi dawan kini kila ihingi sini ni ong gidhar keno ke jinglong joki keno ke roman joki tamde tang kata mentapi imah de kene ke jingjin iyo ngina jangkia hills nanti kibawan lapo Myanmar katma ka Myanmar menta ka jorha kiwan nang to katma Manipur ka jorha kiwan nang to keleng ki sa keleng ki bordar menin nang wan we bru ong ba ka wot ki bordar ka kiu kinsan balai mar ki bordar na keleng kiwan sini kiwan illegal tementan dan hakane ga bill lene hakane ka ak ka ki bordar kam kita baru kila panwan legal kita ka hok pan go kata ka de gawe ke jingban ki brio ka tayut ya ka culture ka jani ya garanti ka dustur ka jani ka pen change hakisnam diki hat nang kum hapo Tamil Nadu kato kan ni ki Tamil skile chapo Sri Lanka kile chete kum kinam belah ban rep ya hakik per slasha haden kita Tamil ke badan Tamil Nadu badan Sri Lanka kilabon keleng
hado bagi le kejing lai lo jongki ka hok ki jongki kini kita Tamils kita na Sri Lanka te ka pankelai ka reti ka duskur ka don ka threat na kejing ma yakin Sri Lanka kita Tamils ki badan apa India kumjo ki banta kilang kiri banta apa Manipur ka joy ki try song ki ba accept ya ki tu ki bawan na ba tangi hang nero ka joy nimla pan accept nimla pan pediang ikitu ipawan ande bikiwan kum kitoris ande kiwan kum kitraisnong yaki kam kicam jongi ka jingyo jingdon jongi kidon ka hok ban don banta kata ka de jingma jong ka CA kata ke ba ke not easy barok kawai ki persya mar not is nidon kinagas nidon kimizos nidon kumta tartar kikasis kibadon ka siksidil bat ki area ki prepare Andre example kum hapo Meghalaya Barok ke Meghalaya kamde kam hap ke seksidul kum polis bejar bat kiwi ki banta European board ke seksidul kam la pan penteri kam gitu ke banta kum jor Manipur ro gajo le Nagaland ro gajo dan ya Mizoram ro gajo kidon ki areas ba ka an dan ke seksidul kam tam ke seksidul ke terikam hapo Assam di border areas hapo Mizoram Tripura kidon dibentah ke seksidul kam terekam kidon dibentah ke seksidul ke terekam kidon dikibet pi ai ki ai pat ke terekam andre bentah la do no nong song snong jong ke Bangladesh wan ha Delhi le ne wan ha Kolkata wan ha no uyo ke hok ke citizen jong ke India undawan seni la dangim sha nginang nero le ngim ai ke right ke hok begin tap bot le ne ki rampak snong ki ai ulek nang ke yang ka do wan seni udang kau transfer. Tekene kade kejingma kade cek ban pendilute ya keriti kedustur ya kayok kokot jeni baki kini kita hok ban ya kini kayok kot ni barok deki spa snam baki travels kiteng ha ya kini kibriu bawan nabar kade cek namta begini bawan nabar kila ban penblat ne kila ban pen ya kene ikam jam le ke yok kam ke jam ke jingdon ke jingam jongi namar ni don limited resources ni don limited area ni don limited ke jinglong jongi ndai nawan ki kum gini gebru kapan kulmar ini Bada kitu ki khubor ngla poi shaka bakut tat hadu bangin daya syambyang kubrei shibun